سلاف و ریز تماشەوان هێژە ئەم بەرنامەیە هەلبەستێ نەمردا دیسا بهەورەنە ئەمە ئیرۆ هەلبەستەکە گەلێکی خۆش ژوەرە بخوێنن ناوێ هەلبەستێ مەرشاد قورعانێدە ناوێ ئەv هەلبەست ji hêla 6 melayan ve hatiye nivîsandin ji wan 6 melayan yek em navê wa dizanin ev in Mele Zahid, Mele Mehmed Saleh û Mele Mihemed em navê ve her sê şareka zanin wekî ew ê dêm navê wan nizanin 6 mela li ser vê helbestê sekinîne û em bêjin helbesteke gelekî xweş nivîsîne navê wê me got Merşad Qur'anê de em karin bêjin ev helbest bi çavê pêşeş melaya em bêjin yê helbestvana Qur'an çi ye û çawa ye gelekî xweşik li ser sekinîne û helbesteke xweşik derketî holê ev helbest beriya niha di kovarê de hatiye weşandin em jî dixwazin niha ji we re bixwînin guhdarî ke eycan fida azadî vat Qur'anê de jîn û edalet û xweşî heyîne teft Qur'anê de temaşevanê hêja bi guhdarî ke eycan fida dibêje xwendevanê xwe re dibêje guhdarî bikin ka Qur'an çi ye azadî vat Qur'anê de dibêje azadî em bêjin serxwebûn serbestî Qur'anê de ye em karin vê bi gelek maneya fêm bikin azadî yani em bêjin serxwebûn kesekî bi dilê xwe tişta bikê wekî dî jî di dînê me de weke ku tê gotin dibê em bêjin zor û teadayî tune ye yani ti kesî em bi zorê em berî dilê wî bêyî dilê wî em nakine misilman zaten bêyî dilê bê ew misilman jî hesêb nabe weke ku divê bi dilê xwe qebûl bike û bi devê xwe bi zimanê xwe jî bibêje yani di Qur'anê de em karin bêjin jî di dînê me de azadî heye serxwebûn heye serbestî heye zor û teadayî tune ye û jîn û edalet û xweşî jîn yani jiyan em karin bêjin û tişta cihandar tişta jîndar tê de heye û edalet em karin bêjin riknekî Qur'anê jî ev e Qur'an hatiye ji bo ku li ser wê erdê edaletê temîn bike ku em bêjin neheqiyê ser wê erdê rake û her heqê yê heqa bide û yê naheqa jî ji wa bistînin edalet û xweşî tişta xweş tişta baş jî heye û dibe heyîne tevt Qur'anê de ev hemî tiştê xweş di Qur'anê de hene mewcûdin Qur'ana qulpa naqete ew ji me re tek dewlet e bê zilm û zor û zehmet e azadî vat Qur'anê de berê temaşevanê je dibe Qur'ana qulpa naqete yani qulpeke naqetê naşkihî mana vê çi ye ne ku em bêjin Qur'an qulpeke ev bi şeklê teşbîhê bi temsîlê gotiye bi Qur'an ti care em bêjin xelet naderkeve em bêjin 6000 û em bêjin 600 û tiştek ayet tê de hene hemî jî rastin em karin bêjin xilaf ti care dwa de tune ye ji ber ku peyva Xwedê ye em bêjin wehîş Xwedê Teala hatiye tiştê xelet tiştê em bêjin ne rast tê de tune ye ji ber ku Xwedê Teala şiyandiye û li gor dînê İslamê jî insanekî bi Xwedê Teala bawer û kir û em bêjin kitêb û pêxemberî bawer kir ji her tiştê wî jî lazim e bawer bike yani ku bêje em ji Xwedê bawer kir em ji gelek ayeta jî bawer kir lê filan ayet ez bêqey nexweş ne rast e xelet e ku wê bêje bu wê jî ji dîn derkeve yanî li gor dînê İslamê lazim e insan her tiştê Xwedê Teala qebûl bike ji ber wê gotiye Qur'ana qulpa naqete ew ji me re tek dewlet e gotiye ew ji me re dewleteke tenê ye em karin dewlet bi di maneya fêm bikin maneyek jî ew e em bêjin dewlet hikûmet û em bêjin meclîs û artêş û ew in em bêjin eskerî û tiştê wilo ne û maneke dî jî dewlemendî ye em bêjin zengînî ye dilşadî ye gotiye Qur'an ji me re tek dewlet e yani bi her du şekla jî em karin fêm bikin Qur'an ji me re dewlet e dewlemendî ye bê zilm û zor û zehmet e zilm Qur'anê de tune yani li gor em bêjin peyvê Xwedê Teala hatiye nivîsandin hemî ayetê Xwedê Teala ne û em bêjin li gor Qur'anê insan tev bigerin li gor wê em bêjin qanûnê xwe deynin ti cara zilm ti kesî nabe ji ber ku Xwedê Teala insan afirandine û ev qanûn jî Xwedê Teala ji bo insana em bêjin nazil kiriye malûm e ji Xwedê Teala peyve ti kes insana bi heqê xwe nas nake ji bo ware jî ji bo wa jî gotiye edaleta xweşik edaleta ya em bêjin heqîqî Qur'ana kerîme şerîata Qur'ana kerîme
بظلم وزور وزحمتها زور وزحمة تيجي تيدا تونيا يعني القرآن إذا أم بيجن إنسانك الجور دنيا ما زحمتيك بكشينيجي أو زحمتي بدنيا مرة أمكارن بيجن محدودة بالسينورة الآخرة أنا زندان أمكارن بيجن يجيرة باش بين وقلتي آزادي بعد قرآن إذا ليس قلتي سرخبون وبدل خوي ليسات قرآن إذا أفريا راستا بينوال تيدا ببن أم تبهوال هفر بجهجن أم كمال أرزوين مات قرآن ده تماشا هجا قلتي أفريا راستا بينوال يعني وكما قلتي القرآن ده تشتكي غلط نينا هر تشتوي راستا تشتكي أم بيجن حاشا درا وغلطي تيدا تونيا جبروا قلتي ريا راستا بينوالا يعني أم بيجن بيفك تنجيكو أم ليش شك بكن تيدا تونيا تيدا ببن أم تبهوال وأم بيجن جبر كوام حمي عفدي خدي تعالى أم قالك أم ببنى هذال أم حجها بكن أم جهف حز بكن أم نيارتي ونخوشي نكن النقبة خدا هفرة بجهجن أم كمال دبي أمي بجه هنا كمال أمي بجه هنا مكمليات تشتا هري خوش دبي أم بجه هنا وين وكاكو دبيجن الدنيا تشين قلتنا أم بيجن بيشية ما أم بيجن بابو كلمة قلتنا الدنيا كمال وزوالة يعني خوشي ونخوشية يأكل سر يا خدي هري أم بيجن جريا قرآني در نكوي جويرة كمال هيا ويجويرة در كويجي نعوذ بالله جويرة جي أم كارن بيجن زوال هيا هفرة بجهجن أم كمال أمي بجهنا كمال تشتا خوش أرزوين مات قرآني دا قلت يا دا خوازي ما وتشتكو أم دخوازن جي لفي دنيا ولوي دنيا هر تشجي ديسا دو قرآني دا هيا قرآن جمرة هديا خدا جدل بكن بي ابتدا نور سعادة هدى حقانية قرآن ده تماشا من هجا بالقرآن جمرة هدية خدي تعالى يا خدي تعالى خدي تعالى هاتيه جمرة هديكك أم بيجن خلاتك جركي بقدر هجايا بريان هاب نزيكي 1400 صالي جي پیغمبر ما محمد عليه الصلاة والسلام رهاتيه نازل كرن وبقاصدية ويجي جي إنسانية حمياري يعني بيجنش حمي إنسان رجي هاتيه نازل كرن وش خدي تعالى هديك جلك خوشك أم كارن بيجن كو إنسانك يمجي حزدكن إنسانك يكون حاجة دكن خلاتك هديك كدي مرف جلكي كيف خوش دبي ما هو هدية دينه درك خوشك حتى جانجي حتى ما هو يساقجي ما هو نافجي ما هو هليني قرآن جيش خدت على هدية كجمرة لازم أم جهر تشتي بهتر قيمة بدني ده لبري مخابن أم جلك جارة ويناكن أم بيجن هفالة كيما مكتوبة كجمرة بشينه أن بيجن قالوا كاتشجوتي هفالة ما عجبت شتى ده هيا أم بلز دفكن وم ليد نرن أم دخوينن لبري قرآن جو خدت على هاتي جمرة أم بيجن بيفي خدت علىنا وتدا غلطي وجنجشي وتشتي خراب تشتي نباش جي تدا تونه ودي ساجي أم الجور قيمته بي أم قيمتنا نه مش خورد بيجن سرنا خود بيجن أم قيمته بي كيم زان قرآن جمرة هدية خدا جدل بكن بي اقتداء ولازم أم جدل أم بي اقتداء بكن أم جي باور بكن وأم بي أم بي تطبيق بكن أم بويناك يجي عمل بكن جبركو زانيبونا قرآن تاني نبسة أنجي أم بيجن خواندنا وتاني نبسة لازم أجي باور بكي وبي عمل جي بكي نور سعادة هدى أم بيجن نور أم بيجن روناحي تشتا خوش وسعادة دولمندي كيف خوشي دلشادي وهدى هداية وحقانية جد قرآني ده تشتا حق تشتا أم بيجن عادل ديسات قرآني ده هيا تيدا تنا آفا جني حري ودومان وطني روني دي رو أني نور شمال قرآن ده تمام شواني جا تيدا تنا آفا جني أم بيجن يعني آفا جني تشيب معناه تشتي غلط تشتي نخوش تشتي أم بيجن تشو تيدا تنا نحاشا آفا جني بتمثيلها قوتية تيدا تنا حري ودومان وطني حري ودومان وطني جي تشتي أم بيجن بقريجن تشتيكو إنسانات لوتين بقريج دكن جمار دكن سروا سكنية وكوكو أم بيجن حري أختيكو آفو آخ تبلي هفدود بد بحري أم بيجن بتشكو جل إنسان بد لوتيني ودومان جي أم بيجن دوي بيسا دومان بيسا والطني جي أم بيجن لك دومان أفتشتي نباشن قلتنا أفتشتي وصا أفتشتي هالو تيدا تنن تشتي أم بيجن نخوش تيدا تنن روني دي رو أني ورحنية ديرو أني إنسانة أم كان فيجب قالك معنا فين بكن
ڕۆنی دەدێ ڕوو ئەنی یەک و قورآانی بخوێنن یەک و سەریا خودێ بن سەریا قورآانی بن بەڕاستی ژەمکارم بێژن نورك دووەج هێوادە خویا دەکەی ئەم بێژن وەج هێوە ڕوێوە بچێکی نورانی دەبێ ئەمکارم وێ بێژن و وەکی دیژی ژبەر کوڕیا ڕاستژ ئینسانە دەبێژێ پێشە ئینسانە لەبەر چاوێ واژی دیسا دەبێ نور و دەبێ ئەم بێژن چرا و نور و شەمال قورآانێدا دیسا ڕەحنی و ئەم بێژن شەمال و ڕێیا ڕاست دیسات قورآانی لێ حیکمەت فەشان و زیندەیە شەفقەت و ڕەحمەت تێدا هەیە ژرەب ji بۆ me hediyeye arman cemet Qur'anê de temaşevan hêja dibê hikmet feşan û zîndeya hikmet feşan em bêjin tişta hikmet tê de heye tişta mantiqî tê de heye tişta rast tê de heye tişta aqlî tê de heye yanî em bêjin Qur'ana Kerîm em çiqa bêjin belkî ayetên li gor aqlê însan jê sadece em bêjin li gor aqlê we belkî xelet xuya bikê lê bi rastî Qur'an hemî ayetê wê binêre jî em bêjin tiştekî li dijî aqil em karin bêjin tune ye yanî xutê ku tu dixwînî tu zanî ku aqlî ye ne dûrî aqil e lêbelê carna jî heye însan hemî fêm neke ji ber ku fêhmeyî kêm e heye bêje ev ne aqilî ye lê ew xeletiyek e hikmet feşan û zînde ye û her cana em bêjin Qur'ana Kerîm pîr nabe dewamî cana ilmê wê kevin nabe و شفقت و رحمت تێدا هەیە ئەم بێژن شفقت و رحمت جی ئەم بێژن دە خەسیەتێ خودێ تعالەنا و خودێ تعالە ئەو خەسیەتێ خۆ دانە ئینسانە ژی دانا ئەم کارم بێژن حیوانان جی شفقت و رحمت یعنی ئەم بێژن دڵشەواتی ئەم بێژن دایە ئینسانە و ئینسانە رە تەوسیە کردە گوتیە بلا دلەوە بە ئینسانە بە حیوانە بشەوتێ بلا ڕەحمەوە لەسەر هەر تشتی هەبێ تشتێک و برەحم تشتێ باش تێدات قورآنێدا هەیە و ژرەب ji بۆ me hediyeye ئەم بەریان هادیسە سەرویسەکەنین خودێ تعالە هەدیەکە خەلاتەکە گەلێکی خۆشک ژمارە شیاندیە بناوێ قورآانێ و ئارمان جەمەت قورآانێدا داخوازی ئینسانی مەژی دیسە دە قورآانێدا هەنە یعنی ئەم بێژن ئینسان چه دخوازێ لەوێ دنیایژی لێ دنیایژی دەولەمەندی و ئەم بێژن کەیفخۆشی و دڵشادیەت خوازێ و ئەم کارن بێژن ئینسانێک و لە گۆر قورآانی هەرەکەت بکە گۆر قورآانی تەف بگەرێ لەوێ دنیایژی و لێ دنیاژی بئزنا خودێ هەر و هەر سەرفراز بێ یە کەیف خۆش بێ بیر نابێ جانە تم دژی سفراوێ قەت نابێ ڕژی هەر جنس معاریف تێتژی هەورازی چوند قورآانێدا بەلێ تەماشەوانێژە بێ پیر نابێ جانە تم دژی قورآنا کەریم پیر نابێ ئەم دبێژن عالمی ئیسلامیژی دبێژن قورآنا کەریم پیر نابێ چقا دەبێ جان دەبێ دژی وەکە کۆم بێژن حیا ئینسانێکی ئەو ژی برەحم دژی هەر وەختی ji ber çi ji ber ku em bêjin însan cana gotine yek ku em bêjin neyarê İslamê gotine Qur'ana Kerîm berehna bi 1400 salî hatiye nivîsandin hikmê wê nema wextê wê bûrî hal bike em karin bêjin ev gelekî tişeka xelet e ji ber ku ji berehna bi 1400 salî û îro gelek tişt nehatine guhartin çi hatiye guhartin em karin bêjin مەکینە هاتنە گوهارتن ئەم بێژن واسطە وەسایت هاتنە گوهارتن لێبەلێ ئینسان دیسە عینی ئینسانن ئەم بێژن تەفگەری ئینسانە ناینە گوهارتن وەکەکو ڕاستی دیسە باشە و ئەم بێژن دەڕە و نەقەنجی دیسە نەباشن ji ber vê yekê Qur'ana Kerîm ji ber ku li ser hikmetê sekiniye ti cara qedrê wê kêm nabe wekekû em bêjin carê însana pevre çi difirotin dikirîn em bêjin heywan difrotin dikirin yekî em bêjin heywanek da yêdî ji dela wê em karin bêjin genim didayê da tiştekî wisa didayê da lê lazim bû yekekî hîla neke îro însanek jê xaniyekî difiroşe an em bêjin telefonekê difiroşe televizyonekê difiroşe em karin bêjin terampêlekê difiroşe dîsa ew em bêjin terampêlekê bide ew ê dijî li muqabilê wê de perena didê wî însanî dîsa divê her dik jî li hev hîla nekin her dik jî di bazara xwe de rast bin durust bin li hev hîla nekin yani Qur'ana Kerîm em nikarin bêjin ji ber ku mekîne wesayît hatine guhartin em nikarin bêjin hikmê wê nemaye lazim ew jî were guhartin ev tiştekî xelet e sifra wê qet nabê rijî em bêjin Qur'ana Kerîm dewamî me got dijî em bêjin cana û sifra wê ti cara em bêjin kevin nabê û em bêjin hikmê wê narabê
هەر جنس معارف تێتژی دبێژێ ئەم چ جنسێ علم و ئیرفانی هەبی هەمی تێدا هەنا معنیاوێ چییە یعنی ئەم کارم بێژن قورآنە کەریم بقای کتابەکە دیرۆکێ لەسەر دیرۆکێ نەسەکنیە ئانژیە بقای عردنیگاریە لەسەر عردنیگاری جۆغرافیە نەسەکنیە لێبەلێ ئەم کارن بێژن ji هەر علمی ji هەر ئیرفانێ شفرەکەک ئەم کارن بێژن تڵسمەک قورآنێدا هەیە رمزی هەمیە تێدا هەنا وەختێک و ئینسانە قورآنی باش گوهداری بکەی ji هەمی علماوە ئەم کارن بێژن کوێ پێش دەهەرێ لێبەلێ قورآن بێژن قای کتێبێ دی لەسەر علمەسەکنی بانە دەبێ بقای کتوبخانەکێ مەزن بانە ئەو ژی نەممکنە ئەمە ئەم کارن بێژن ji هەمی علمی نەڤەک جنسێک قورآنێدا هەیە و هەورازی چۆن قورآنێدا ئەم بێژن پێشوە چوون و ئەم بێژن خۆشی و ئەم بێژن زانەبوون دیسات قورآنێدا هەیە مەوجودە ئەیوبیان تەدی چرەنگ زەلیلکردن جملە فرەنگ بەردانە دنیا نابوو دەنگ وان دی شەرەفت قورآنێدا بەلێ تەماشەوانیجا دەبێ ئەیوبیان تەدی چرەنگ ئەیوبی دەولەتەکە بەرەنها نێزیکێ 1000 ساڵی حکم کردبوو دەولەتە ئەیوبی دەولەتەکە مسلمان و دەولەتەکە کورد بوو وەختێک و ئەم بێژن ئەهلێ خاچ ئەهلێ سەلیب ئارتێشەوە بسەر عالەمە ئیسلامی دەگرت و ئەم بێژن قودسش دەستێ مسلمانە دەرخستن دەولەتە ئەیوبی دبن سەرداریە سەلحەدینی ئەیوبیدا شەرێکی گران شەرێکی مەزندا قودس جارەکە دی هیچ دەستێ ئەم بێژن خریستیانە دەرخستن کە دەبن دەستێ مسلمانەدا ji ber wê bi Eyyûbiyan tedî çireng zelîl kirin cümle fireng fireng hem ji boî Fransa ji dewleta Fransa û hem jî ji boî Ewropa hemiya jî tê bikaranîn dibê zelîl kirin cümle fireng malûme de herbê de hemî em bêjin li dijî hemiya bi serketin dibê berdana dunya nav û deng Selhedînê Eyyûbî û dewleta Eyyûbiyan bi vî şerê em bêjin nav û deng berdana dunyayê em karin bêjin dewletê Ewropî di nav alema İslamê de vî qumandanî vî eskerî çêtir naskin vê dewletê ji gelek dewleta bêhtir naskin wan dî şereft Qur'anê de dibê wan yanî Eyyûbiyan di Qur'anê de şeref dîtin temaşevanê hêja helbesta me xilas nebû rastî lêbelê em îro jî gihane dawiya helbestên emir wextê me xilas bû em dixwazin di helbesteke dî de di bernameyeke dî de vê helbestê ji were timam bikin em vê nakê xilas bikin bi dawî bikin îro em ê li vê derê bibirin heta bernameyeke dî bimênin xêr û xweşiyê de bi xatirê we